I da ste ljudi dobro došli u Minecraft preživljavanje. Ok ljudi, ovo je prva epizoda. Ok. Znači da vidim što imam okolo. Ok, ne sviđam sam pošto imamo drvo. Ne znam. Drvo, pa idemo tamo. Dobro, što je kako idemo? Šprintamo za se radi. Ok, evo je vam ako vidite brojeve, ne obazirite se. To je od Frapsa, nisam htio ga brisati, promjenim ostalo, ok. Idemo. Samo neću je drvo neko naći nešto. Ok. Gdje ćemo ići sad? Ok, ovo je drvo super. Ok, pređimo. Moramo paziti. Kaj sad ćemo napraviti noći? Ići tražiti negdje ovdje. Ok, idemo začiniti se tamo. Vidimo ok, sam dobro, spokojno. Možemo ošećene drske da imamo. Malo smo znači uz ošećene drske da imamo, ok. Vidite ako sam malo sad tiho pričao, odmakio sam se od mikrofona. Tako telefona. Pošto kao što vidite smo preko telefona. Ok, drveta. Ovo će nam biti dosta. To. Ok. To. Ovdje napravimo moć. To ok, pokuću vam naraviti. Da imamo jednu i siki. Treba baš ovo razvijeti, ok. Da, ovdje se negdje vidi ovce njihoviti. Da dobijemo vodu. Ok, evo ih krdo. Nema smisla, dobro, ok. Jedna vuna, 9. Druga vuna, 3. Ok, ništa ono krdo. Što će nam još trebati? Ok, što se tiče kreveta, to smo riješili. Ok, ne znam gdje je sada. Idemo, ok, neka je velika, duboka pećina. Nećemo tu dole ići. Ok, to je ban neki. Ok, da vidimo. Gdje ćemo ići sada, ne znam. Tamo mi hrane. Kao što vidite, znači već 11 hrane. Znači kao što vidite, ogledali smo. Krenemo tamo preko, ne znam. Nekako izgleda to jedino pametno. Kako će u šumu. Ne znam gdje sada idemo. Pošto trebamo tražiti neko fino mjesto gdje ćemo preživjeti. Čak gdje ćemo sagraditi kuću i to. I ne znam, ajmo tamo. Negdje da ovdje snađem se nekako negdje. Pa sad. Okej. Zašto je ovo šljuna? Okej ljudi, ladno selo. Super. Okej. Zašto je kolo zanimljivo? Okej, malo je poželjeno zašto je kolo. Napravo prošlo ljudi mene načela su naše sve ekstra. Okej. Ljudi me ne mogu čak i konje. Okej, ekstra. Okej, mi je bilo na kuća sa čestom. Ok, ovo ću par kokoša uradi hrani. Ok, što ka? Ok, ljudi,
Tam savane, kao nešto tako region, ja mislim. USB. Ok, trebamo hrane, počnemo željenice. Ok, sekundu. Stavit ću pauze. Ok, ljudi, evo mi nazad. Ok, ajmo još tražiti šence. Krompir neću brati. Ok, sada sam vjerojatno pitat se zašto sam tamo za me rekao što ima. Vidite, ne znam, rekao da je savana. Ne znam, tako neko govori, pa je valjda tako. Šenice. U kojoj ćemo mi živjeti, da budemo uopće veliko za početak. Tako da ja ću jednostavno tamo postavljati. Hljeba imamo, ok. Imamo se četvrta. Opa, koji bog. Ok, napravim jedan čest. To. Ok, treći ekran. Ok, ljudi, ja bi ovdje za prekinuo naradi epizodu. Ja bih sam kamen nakopati. Kamen nas nakopamo malo da šporet tako neke stvari. Kameni i to je to za ovu epizodu. Pošto treba vremena da se uploadi previše i čak za jedno 5 minuta treba sat vremena što je mnogo. Ok, odmah kamena. Kupi. Znanje.
imamo za noć, pa možda imamo, još ćemo malo ide. Sasiguran. Ali stvarno mogu vjerovati da smo tako brzo našli selo. Znači, stvarno, evo sad ako vjerujete da ima game mode, pogledajte da li ima. Ok, samo mogu da upalim svjetlo, pošto nešto vidim na tastaturi. Ok, te kom se crta, evo pratite, znači G, A, M, E, N, O, D, E. 1. I da li može? Ne može. Nemate kao ovu dozvolu, ok. Znači čak smo i konji našli što je ekstra, ok. Još treba da napravimo te stvari, ok, samo da ugasim svjetlo brzino. Ok. Znači nakon tamo jedno 10 epizode ćemo snimati na serveru i neke mape početi, ok. Dijana kuće, mislim ovo, jeste. Seljaci, zatvarajte vrata, bre. Ok. Napravimo kran. Ok, treba što pića. Ok, ustavi ne kramp, nego mač. Ok, tražimo motiku i sikiru. Ok, da vidimo to. Ok, sljedeće bježe u kući. Čiji spao. Kako sam još malo pričekao. Ljudi, izvinite. Ok, ovo je kraj epizodi, pa ništa. Vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Pause.